The good one. The good one is here. The good one is here. He knows how to sow. He knows how to sow what is good for those who are good. He is good, our God. And today is going to sow. He will sow what is good. Il a de la sémence. He has seed. Il va les semer aujourd'hui dans cette salle. And he will sow today in this room. He will sow. Amen. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les dans les livres d'Ésaïe chapitre 63. If you have your Bibles, open them in Isaiah 63. Les bons. The good one. Ésaïe 63, le verset 7. Isaiah 63 verses 7. Jusqu'au verset 9. Until verse 9. Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel. I'll recount the steadfast love of the Lord. Les louanges de l'Éternel d'après tous les biens que l'Éternel nous a fait. The presence of the Lord according to all that the Lord has granted us. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël. And the great goodness to the house of Israel. Les bienfaits qu'il a fait à la mesure de ses compassions. That he has granted them according to his compassion. Et de ses multiples actes de bienveillance. According to the abundance of his steadfast love. Il avait dit certainement, ils sont mon peuple, des fils sans fausseté. Il a été pour eux un sauveur. For he said, surely they are my people, children who will not deal falsely, and he became their savior. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 9. I'm more interested in verse 9. Dans toute leur détresse. In all their affliction. Toute. In all their affliction. Yeah. Dans toute leur détresse. In all their affliction. Qui était pour lui aussi une détresse. He was afflicted. L'ange qui est devant sa face les a sauvés dans son amour, sa miséricorde. Il les a lui-même rachetés. Il les a soutenus et portés tous les jours. In all the affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them. In his love, in his pity, he redeemed them. He lifted them up, carried them all the days of old. Dans toute leur détresse. In all their affliction. Ils étaient secourus. They were rescued. Dieu, God est bon. is good.
Et la sémence qui va s'aimer en vous aujourd'hui, And the seed he will sow in you today pour vous faire le bien in order to do you good et amener les pasteurs and to bring the pastors à faire le bien. to do good. Ce sont les anges. The seed is the angels of God. Il va s'aimer aujourd'hui He is going to sow today ce qu'il avait sémé what he sowed dans Moïse. in Moses. Recevez Receive la sémence the seed que Moïse avait reçue de la part du bon that Moses received from the good one pour faire le bien. in order to do good. Vous allez recevoir ça ici aujourd'hui. You will receive it today, right here in this room. Amen. Yeah. Qu'est-ce que Dieu avait sémé dans Moïse? What did God sow in Moses? Pour secourir Israël qui était dans la détresse. In order to rescue Israel that was in affliction. Je connais ces douleurs. I know their sorrows. J'ai vu ces souffrances. I have seen their suffering. J'ai entendu son cri. I've heard their cries. Dans toute leur détresse. In all their afflictions. Il ne les avait pas oubliés. He didn't forget them. Dans toutes vos détresses sud-africains. In all your afflictions, South Africans, Vous serez secourus. you are going to be rescued. You are going to be rescued. You are going to be rescued. Yeah. Psaume 46. Psalms 46. Dieu God est un secours is an ever-present et help un appui and a stronghold qui ne manque jamais who is ever present dans la détresse. in times of trouble. Il va s'aimer He is going to sow ce qu'il avait sémé dans Moïse what he sowed in Moses pour secourir son peuple. in order to rescue his people. Jésus de Nazareth qui m'entend à cette heure ici Jesus of Nazareth, who can hear me as I preach to you, ne me contredirait pas. will not contradict me. Dans sa détresse, In his distress, Dieu God avait sémé sowed un ange. an angel. À l'aube, Sunday morning, yeah, un ange du Seigneur descend. an angel of the Lord descended. Il roula la pierre. He rolled away the stone Il s'assit dessus. and sat upon it. Et Jésus est secouru And Jesus was rescued dans sa détresse. in his distress. Il lui dit, sors. He said to him, "Come out." Si Israël est sorti de l'Égypte par l'ange du Seigneur, Yeah. If Israel came out of Egypt by the angel of the Lord, mais Jésus est sorti non de l'Égypte, mais de la mort. but Jesus did not come out from Egypt. He came out from death. Yeah. Yeah. Jésus sort
Jesus comes out. Yeah. Puisque Dieu Because God avait sémé sowed en lui in him les bons, the good seed, un ange. an angel. À l'aube, Sunday morning, tu n'abandonneras pas ton oin you will not forsake dans le séjour des morts. your Holy One in the grave. J'ai dit aux uns aux autres, I say to all who are here, mon Dieu my God ne vous abandonnera pas will not forsake you. Yeah, yeah. dans vos problèmes, In your problems, puisqu'il est bon. because he is good. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Hey. The angel of the Lord surrounds all those who fear God and snatches them from danger. Test and see how the Lord is good. Yeah. Jésus est arraché à la mort. Jesus is snatched from death. Hallelujah. Yeah. 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 C'était la grande détresse de Jésus. That was the great distress of Jesus, death. Mais son Père But his father avait sémé was going to sow les bons. the good seed. C'est de la bonne sémence, les anges de Dieu. The angels of God are the good seed of God. Hallelujah. Yeah. J'ai Yeah. dit aux pasteurs présents ici, I say to pastors who are present here, Abraham, Abraham, dans sa détresse in his distress de stérilité, of barrenness. Yeah, yeah, yeah. il est homme de Dieu, He's a man of God, Abraham. mais il est stérile. But he was barren still. Vous êtes des hommes de Dieu You can be a man of God, et vous êtes stérile. but you are going through barrenness. Come on, come on. Yeah, yeah. Yeah. Mais dans sa détresse, But in Abraham's distress, Dieu avait sémé God saw l'ange. the angel. Les mêmes qui avaient brûlé Sodome et Gomorrhe. The same angel who went on to burn Sodom. Hallelujah. L'ange avait dit à Abraham, The angel said to Abraham, à cette même époque, in this same season, je reviendrai. next year, Et vous aurez. I will come back and you are going to conceive. You will birth. Yeah, 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 yeah. Isaac est le produit de la sémence de l'ange de Dieu. Isaac is a product of the sowing of an angel of God in Abraham's life. Il est venu, Isaac came. il a eu. The angel came and Abraham received. De la stérilité. De la stérilité From barrenness à la fécondité. to fruitfulness. J'aimerais conjurer vos stérilités spirituelles. I came today to stop your spiritual barrenness. Amen. Yeah, 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 yeah. Vous allez enfanter. You are going to birth things. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Dans toute leur détresse, In all their afflictions, ne firent pas sans secours. they were not without a helper. L'ange, The angel of his presence. l'avons lu. We read that, Isaiah 63. Il n'a pas- Vous savez, il y a les gens qui sont plus spirituels que la Bible. See, some people are more spiritual than the Bible. Yeah. La Bible ne dit pas le Saint-Esprit. The Bible doesn't say he sent the Holy Spirit because that's Mais la what you want Bible to dit hear. l'ange. But the Bible says God sent an angel. Yeah. Yeah.
Pour les pentecôtistes, ils vont dire le Saint-Esprit. For Alléluia. Pentecostals, they'll say, no, God, only send me the Holy Ghost. Only the Holy Ghost. C'est le chef des anges. The Holy Ghost is the boss of all the angels. The CEO. Les anges sont la sémence du Saint-Esprit. Hallelujah. The angels are a seed of the Holy Ghost. Yeah. Yeah. 40 ans plus tard, 40 years later, Israël est secouru. Israel is rescued. Un ange lui apparut dans les buissons ardents. The Bible says an angel appeared to him in the burning bush. Pour faire quoi? To do what? Pour secourir Israël. To rescue Israel. Moïse est devenu berger grâce à l'ange de Dieu. Oh, Moses became a shepherd because of the angel that appeared to him. Et il y a les gens qui sont au milieu de nous There are people in our midst et qui sont dans l'église. who are in the church. Le verset 11 d'Ésaïe 63. Verse 11 of Isaiah 63. Alors son peuple se souvint des jours d'autrefois et de Moïse. Then he remembered the days of old of Moses. Où est celui qui les fit monter de la mer And his people, where is he who brought them up out avec les bergers of de the son sea troupeau? with the shepherds of his flock? Où est celui qui menait au milieu de son Esprit Saint? Where is he who put in their midst Il les fit his mouvoir. Holy Spirit? Il les fit mouvoir Who caused his glorious arm à la droite de Moïse. to go at the right hand of Son Moses? bras resplendissant, Who caused his glorious arm, il fendit les eaux devant eux who divided the waters before them pour se faire une renommée éternelle. to make for himself an everlasting name. Moïse ne serait pas Moïse Moses wouldn't be the Moses we know sans cette sémence. without the seed of God's angel. Pasteur, écoutez-moi bien. Listen to me well, pastors in this place, Puisque vous allez recevoir because you are going to receive la sémence qui fera de vous the seed that will make of you un grand secours great sources of rescue pour le peuple de Dieu, for the people of God, pour la multitude. for the multitudes. C'est la même sémence que Moïse avait It reçue. is the same seed that Moses received. 40 ans plus tard, 40 years later, un ange lui apparaît. an angel of the Lord appeared to him. Avoir la vision, c'est une chose. Having a vision is one thing, Mais avoir les moyens de la vision, ça n'est autre. but to have the means to fulfill the vision is another story. Moïse avait la vision. Moses had the vision. Il a voulu s'autoproclamer He wanted to proclaim himself libérateur. liberator or savior. Ça n'a pas marché. It didn't work the first time. La Bible dit quoi? The Bible says, C'est lui qu'on avait régné qui t'a établi chef et libérateur. the same one who was rejected by the people, saying, who made you ruler and savior. C'est lui qui les libéra avec l'aide d'un ange qui lui était apparu dans les buissons ardents. Is the same one who rescued them by the help of the angel who appeared to him in the burning bush. Vous savez, il y a des gens, des pasteurs qui sont plus spirituels que Jésus lui-même. There are pastors who are more spiritual than Jesus himself. Il dit, mais cette semence-là, moi, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin plus du Saint-Esprit. They will say, no, Pastor Kiluba, I don't need the seed of your angels. I just need the Holy Spirit. J'ai dit, vous ne comprenez rien de la Bible. I will say to you, you don't understand things of the Bible. Même si Jésus avait la colombe chez Jean-Baptiste, Even if Jesus had the dove, the Holy Spirit, at the baptism of John, il ne pouvait pas. he could not. Il fallait que les serviteurs du Saint-Esprit soient mis à sa disposition. He needed for the servants of the Holy Spirit on him to be made available to him. La fin de son jeûne et prière, c'était quoi? At the end of his fasting, what happened?
Et le diable le laissa. The Bible says the devil left him. Et les anges vinrent et le And servaient. the angels of God came and served him, ministered to him. Et Jésus dira, And Jesus said, en vérité, je vous l'ai dit, truly, truly, I say to you, vous verrez les ciels ouverts, you will see the heavens opened, les and the anges angels of God Dieu. moving up and down on the Son of Man. Amen. Yeah. Ça va marcher, ne vous en faites pas. It is going to work for you, Pastor. It is going to work. Amen. 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 Yeah. Là où ça ne marchait pas, ça va marcher. Where things did not work before today, from today it is going to work. We receive it. Amen. Puisque Dieu a besoin de vous. Because God needs you, men of God. Mais il sait que vous ne pouvez sans l'aide. But He knows you cannot do anything without help. Dieu Hey, avait hey. besoin de Moïse. God needed Moses. Come on. Mais Dieu savait But God knew que Moïse ne pouvait rien that sans Moses l'aide. could not do anything without help. You need help. You need help. Come on. Come on. Yeah. 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 C'est pourquoi That is why il dit celui qu'on avait renié, the Bible says the same one who was t'a rejected, établi to whom it was said, who established you leader, juge et libérateur. judge and savior. C'est lui That same one que Dieu envoya that God sent, cette fois-ci this time avec les with anges qui lui étaient apparus dans les the buissons angel who appeared ardents. to him in the burning bush. Hallelujah. Come on. Ça va Yeah. fonctionner. It is going to work, men of God. Yeah, 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 yeah. It will work. Yeah, yeah. Basta. Pastor Tu n'as pas David, besoin d'aller au buisson ardent. you don't need anymore to go to the burning bush. Il est ici le Dieu bon. The good God is here more than the burning bush. Come on. Pour vous Yeah. donner les buissons ardents. In order to give to you your own burning bush. Hallelujah. Afin que vous deveniez utile à l'église. So that you may be useful to the church. Come on. Yeah. Moïse est devenu utile à Israël. Moses became useful to Israel Puisque Dieu a semé un ange. because God sowed an angel in him. Yeah. Yeah. Yes. Il y a beaucoup de passés inutiles. Je sais. There are some pastors who are useless. Mais vous allez devenir utile. But you are going to be useful. Amen. Puisque Dieu Yeah. a les moyens de vous rendre utile. God has the means to make you useful. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Comme Moïse. As it did for Moses. Come on. Yeah. Ils sont en train de sourire au milieu de nous les anges. The angels of God, they are smiling in our midst. Yeah, 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 yeah. Yeah. Si vous ne les connaissez pas, moi je les connais. If you don't know them, I know them very well. We hear you, sir. Et je les ai vus plusieurs fois. And I have seen them many times. Ils sont meilleurs. They are best at what they do. Yeah. Yeah. Élisée est devenu Élisée. Elisha became Elisha Puisque son père lui avait lâché because his father transmitted to him. Yeah. les anges. Angels. Yeah. Yeah. Mon père, chat d'Israël et My ses cavaliers. my father, chariot of Israel and its horsemen. Yeah, yeah, yeah. Ils sont encerclés avec son serviteur. They were surrounded with his servant. Elisha surrounded with his servant by the Syrians. Mais la sémence de son père avait fait l'affaire. But the seed of his father Elijah upon him did work for him when he was surrounded. Char d'Israël et sa cavalerie. Chariot of Israel and its horsemen. Come on. C'était les chars de feu. He was a chariot of fire, Elijah. Come on. Yeah, 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 yeah. Son serviteur avait peur. His servant was afraid. Qu'est-ce qu'on va faire?
What shall we do, men of God? Mais Élisée savait ce message que je vous donne. Elisha knew the message I'm speaking to you today. Il dit à son type, He said to his servant, ne crains pas. do not be afraid. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Those who are with us are more than those who are against us. Et il a prié. And he prayed. Yeah. Ma prière que le Seigneur vous ouvre les yeux. That pour is my voir. prayer for all of you here. May God open your eyes for you to see where you are. Come on, come on, come on. Ils sont ici. They are here. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans cette They salle. are more than the people in this room. Come on. More angels than people. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Yeah. Il a prié. He prayed. Il a ouvert les yeux. And his eyes were open. Et les yeux sont ouverts. And his eyes were open. Et il y avait des chars de feu autour d'Élisée. There were chariots of fire around the man of God, Elisha. Les mêmes chars de feu qui étaient autour d'Élie. The same chariots around Elijah. Vous avez choisi de venir m'écouter aujourd'hui You chose to come and listen to me today dans cette petite salle. in this small room. D'autres m'écoutent dans de grandes salles. Others listen to me in amphitheaters. D'autres m'écoutent dans de grands stades. Others in stadiums. Les mêmes The same one qui bougent les nations de la terre. who shakes the nations of the earth. Come on. Yeah, yeah. Yes. Qui réquisitionne les rois. The same one who recruits kings. Pour servir. And makes them to serve. Mais qui avait financé l'exil politique de Jésus en Égypte? Who financed the political exile of Jesus in Egypt? C'est un ange. It's an angel of the Lord. C'est pas moi qui l'ai dit. It's not me who's saying it. Ce sont les mages. It is the wise men who came to worship. Nous avons vu son étoile en Orient. We have seen a star in the east. Et nous sommes venus pour l'adorer. We have come to worship him because we saw his star. L'ange du berceau de Jésus. That angel of the manger of Jesus. That's the star. Avait réquisi. The Alléluia. angel Ça va marcher recruited maintenant. kings. It's going to work. It's going to work. It's going to work. A Yeah. réquisitionné ceux qui avaient des moyens financiers. They will recruit those who have financial means for you. Come on, come on. Hallelujah. Come on. Yeah, yeah, yeah. Les mages amènent leurs trésors. The wise men brought their treasures. Come on, come on. Yeah. L'ange de Moïse avait financé. Angel Moses financed the Exodus. Come on. Yeah. Vous yeah. dépouillerez les Égyptiens. The angel plundered the Egyptians. Hallelujah. Come on. Yeah. Yeah. L'étoile de Jésus avait financé The Jésus star et of sa mère. Jesus financed Jesus and his mother, the star, the angel. Vous avez donné de l'or, They gave gold. de l'encens They gave et incense. des myrrhes. They gave perfume, myrrh. C'était des trésors de l'époque. It was the treasures of that time. Ce que j'ai fait là, What I'm doing today, ça va fonctionner. it will work for you. It will work for you. It will work for you. Come on. It will work for you. Yeah, 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 yeah. Je suis en train de semer. I am sowing as I'm speaking. I am sowing. I am sowing. Hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Bonne semence. I am sowing good seeds. Yeah. J'entends les pasteurs bénis, pasteur, la bonne semence, c'est la parole de Dieu. I'm hearing Pastor Beneza saying, man of God, the good seed is just the word of God. J'ai dit oui, I say yes, mais les anges aussi, c'est une bonne semence. but also angels are a good seed. Quand Dieu les sème dans votre vie, When God sows angels in your life, les come on, choses vont changer. things will change for the better. Things will change for the better. Come on. Things will change for the better. Come on. Yeah, 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 yeah. Vieux pasteur,
Old man, pastor. Old man, pastor. Ils ont laissé la loi de Moïse au Sinaï. Où? Where did they receive the law of Moses? On Mount Sinai? Oui. Yes. Mais avec la loi seule, ils ne pouvaient pas conquérir les nations de Canaan. Even though they had the law on Mount Sinai, they could not conquer Canaan just with the law, just with teaching. Gilgal. They needed the camp called Gilgal. Gilgal. At Gilgal. Gilgal. At Gilgal. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'atterrir. An angel of the Lord descended. He says, I am the chief commander of the armies of heaven, and I have come down. This mic. Yeah. Yeah. I've come down. Gilgal. Come on. Camp. Camp. Yeah. 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 Ajoutez à votre Bible là, Gilgal. May you add to your Bible, men of God. Camp Gilgal. Come on. The landing of the chief commander. Sinon, rien ne marcherait. Or else you will teach, but it's not going to work. Josué est devenu un général. Joshua became a true general. Certes, il avait la loi de Moïse. He had the book of the law of Moses, Mais Dieu lui a ajouté Gilgal. but God added to the book of the law. Je sais que vous Gilgal. prêchez la parole. I know you preach the word of God in Je sais church. que vous avez les Bibles. I know you have Bibles. Mais je suis venu aujourd'hui But I came today pour ajouter à votre connaissance biblique so that I may add to your Bible knowledge. Gilgal. Camp Gilgal. Vous en avez besoin. You need it to conquer. Yeah. Yeah. J'aimerais que le Seigneur vous fasse du bien. I want that God should do you good today. Come on. Il va s'aimer en vous. He will sow in you, Ce qu'il a semé dans d'autres. what is sowed in those before you. Yes. Jésus était saint, Jesus was holy, fils de Dieu, Son of God, un prédicateur puissant. powerful preacher. Yeah. N'eût été la descente de l'ange de la résurrection, If the angel of resurrection did not land, c'était la fin de l'histoire de Jésus. it was the end of the story of Jesus. Mais son père But his father avait lâché released un ange puissant a powerful angel qui avait roulé la pierre. that rolled the stone. Et j'aimerais vous dire And I want to say to you, que cette sémence that seed va rouler vos pierres. is going to roll your stones here. Non Your simplement, stones. il va rouler vos pierres, He will not just roll those stones in front of you, il va s'asseoir sur vos pierres. but he will sit on your stone. Il va rouler vos problèmes. He's going to roll your Et il va problems. s'asseoir sur les And problèmes. he will sit on your problems. Afin que les problèmes ne puissent pas revenir. So that those problems may not come back. They won't come back. They won't Jésus come. est vivant au siècle des siècles. Jesus is alive forever and ever Puisque son père because his father avait semé sowed l'ange de la résurrection. the angel of resurrection. Vous en avez besoin. You need them tonight. Laissez-moi terminer en vous disant. I will end in saying to you, J'aimerais que chacun de vous et chacune de vous ici, I love that all of you in this room, vous puissiez that you should défricher votre terrain pour que ça soit une terre fertile pour cette sémence. I want you to dig your field, your ground, so that it may be a good ground for the seeds that God is giving you today. Si vous n'avez pas un terrain bien défriché, If you don't have a ground that is worked on, ils ne viendront pas. they will not come. Psaume 34. Psalms 34. L'ange de l'Éternel The angel of the Lord campe surrounds autour those. de ceux The angel surrounds those, not all of them, those. de ceux qui craignent Dieu. Those who fear God.
Si l'église d'Afrique décide ne craint pas le Seigneur pour entrer dans l'église, If the church in South Africa does not fear God, even though they are the church, ils ne viendront pas. the angels will not come to your Oui, field. s'ils campent autour de ceux qui craignent Dieu. These angels surround, they camp around those who fear God, fear God, fear Il God. les arrache au danger. Snatches them from danger. Sentez, voyez combien l'éternel est Test bon. and see that the Lord is good. Tous les problèmes, All the problems, ils sont disponibles. the angels are available. Le bon Dieu veut vous les donner. The good God wants to give them to Mais si vous ne you. craignez pas Dieu, But if you don't fear ils vont God, s'éloigner de vous. they will stay away from you. Moïse, Moses, l'ange est venu. the angel Il est descended. à Paris. He appeared to Et him. pour qu'il puisse opérer les deux. But for the angel to work with him, Qu'est-ce qu'on lui a demandé? what was asked from Moses? Ôtez les souliers. Remove your shoes, for where you Car la stand, terre sur it is laquelle a tu holy. est une terre Where you sainte. stand, it is a holy ground. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Changez vos conduites, Église d'Afrique du Sud. Church of South Africa, change your conduct. Change your ways today. Come on, change your ways. 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 Yeah, yeah, yeah. Pierre ne me contredirait pas. Peter will not contradict my message. Il est en danger de mort. He was in danger of death. Jacques est décapité. James was decapitated. C'était son tour. It was his turn to be killed. Mais l'Église But the ne church cessait did not d'adresser cease des prières to make à prayers Dieu. to God. Les And jours in the day, où il devait être he tué. was supposed to be killed. Un ange An du Seigneur angel of the Lord descended. Yeah. 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 J'aimerais que vous puissiez tuer ceux qui vous tuent. I want you to kill what was killing you. Yeah. Yeah. Pharaon tuait Israël. Pharaoh was killing Israel. Les Yeah. enfants d'Israël, les bébés. He was Ouais. killing the baby males of Israel. Yes. Mais l'ange les avait tués aussi. But the angel also killed the firstborns of the Egyptians. Et Dieu lui dit, je vais faire le dernier miracle. God said to him, I would do the last miracle. Pasteur, Pastor, qu'est-ce que tu vois dans le sang de Jésus? what do you see in the blood of Jesus? Il y a les gens qui voient dans le sang de Jésus There are people who see in the blood of Jesus le salut, salvation, la sainteté. holiness. Mais il y a les anges. But in the blood of Jesus, there are also angels. C'est quand l'agneau pascal a été immolé, It is when the Passover lamb was slain in Egypt. c'est alors It is only then, qu'un ange when the blood was on the ayant doorpost, l'épée that an angel with a sword passé en Égypte was released in pour Egypt exercer le jugement in order to exercise judgment contre les premiers-nés against the firstborns of et Egyptians contre les dieux de l'Égypte. and against the gods of Egypt. Tuer Kill ceux qui vous tuent what was killing you par le sang de Jésus. by the blood of Jesus. Ils vont venir. They will come, they will come, they will come, they will come. Je crois au sang de Jésus. I believe in the blood of Jesus. L'ange qui est apparu à Josué, The angel that appeared to Joshua c'est le même ange qui était avec Moïse qui a tué les premiers-nés et les dieux de l'Égypte. C'est le même. is the same angel who appeared to Moses and killed the gods of Egypt and the firstborns. C'est le même qui lui est apparu, il avait l'épée dégainée. It is the same angel who appeared with an open sword. Dans les deux cas, In the two il y avait le sang de l'agneau. instances, there was the blood of the lamb. Ici, chez Josué, il y avait quoi? In Joshua's case, there was La what? fête pascale There was the Passover feast dans les plaines de Moab. in the plains of Moab. La première Pâque The first Passover avait disponibilisé l'ange. made available an angel with a sword. Et And la deuxième
The second Passover feast ça disponibilisait encore l'ange. also made available the same angel. Ils seront avec vous. The angels will be with you. Mais craignez Dieu. But one thing, fear God. Sans la crainte du Seigneur, Without the fear of the Lord, ils ne viendront pas. they will not come. Mais avec la crainte du Seigneur, But with the fear of God, ils vont venir. they will come. Je demande au diacre Michel, I asked Deacon Michel, faites votre travail de diaconat. do your work as a deacon, Comme il se doit. as you should. Tu sais ce qui a mené l'ange de la victoire sur l'infécondité d'Abraham? C'était quoi? Do you know what brought the angel of victory over the barrenness of Abraham? C'était la nourriture. It was food, a meal. Ils lui ont préparé la nourriture. They served a meal to the angels that were passing by. J'appelle ça le ministère de diaconat d'Abraham. I call it the ministry of the deacons, but in the times of Abraham. Abraham demande à Sarah, dit, prépare à manger. Abraham said to Sarah, quickly, cook a meal. The angels are here. Devenu diacre. And Abraham became a deacon. Come on. Yeah. Et dès que les anges ont mangé à la table du diacre, When the angels ate at the table of Abraham the deacon. Yeah. l'ange lui dit, And the angel said to him, je suis rassasié. now that I'm full, À cette même époque, this same time, je reviendrai. I will come back next year Pour là, l'enfant. and you will have your child. Je vais terminer par là. I will end there. Les promesses et les visions que Dieu vous a données seront enterrées The promises and visions God has given you could be buried s'ils ne sont pas là. if the angels of God don't come. Vous savez la vision que Michel avait eue Do you know the vision that Micah had au sujet de Bethléem with regards to Bethlehem n'allait pas avoir lieu was not going to be fulfilled au temps marqué. in the right time? Gabriel vint In the right time, Gabriel was sent pour exécuter in order to execute ce que Dieu avait dit par Michel. what God spoke through Micah. Et c'est arrivé. And it happened. Il a utilisé une femme, God used a woman, Marie. Mary. J'aimerais que le Seigneur vous aide. I'd love that God should help you. Je vous ai dit certaines choses I have said to you many things here d'une manière ramassée. in a scattered manner, Mais on peut développer beaucoup de ces choses. but there's a lot you can speak and teach and preach about all these things. Ils vont venir exécuter They will come to execute the ce promises of que God. Dieu vous a révélé. What God revealed and showed you. Yes. C'est les visions que Dieu a révélées à Kiluba. All the visions God gave to Rev Kiluba, Aucune ne restera sans effet. there is none of them that will remain without fulfillment. Et toutes les bonnes paroles que Dieu a dites à Israël, All the good words that God gave to Israel, aucune ne restait sans effet. none of them remain without fulfillment. Non pas à cause de Sinaï. Not because of Sinai, the À mountain cause of de the Lord, Gilgal. but because of Camp Gilgal. Que Dieu vous aide. May God help you. Cette parole This word est une sémence. is a seed. Vous n'êtes même pas nombreux dans cette salle ici. You are not many here. Il va les envoyer à chacun de vous. God will send an angel to all of you here. You are not too many for the angels that God is sending. Croyez-moi, Just believe. je ne fais pas de la publicité. I am not doing any marketing Je vous annonce campaign la here. parole de Dieu. I am preaching the word of God. Yeah. Ils vont sortir avec vous. They will go with you wherever you're going, a company of angels. Hallelujah.
Vous n'allez pas regretter You will not. d'avoir été ici. You will never regret coming in this room today. Never, never. Moses est devenu redoutable. Became dreadful, dangerous Pharaon. to Pharaoh. Yeah. Il est devenu chef, He became chief ruler, non pas simplement d'Israël. not only of Israel. Il est devenu chef de Pharaon. He became Pharaoh's ruler. Dieu dit quoi? God said to him, what? Je te fais Dieu I make you God for Pharaoh. pour Pharaon. For Pharaoh. Fait de Moïse chef. It is God who made Moses to be a ruler. Il a fait de Moïse Dieu He also made pour Pharaon. Moses to be a God Non pas for pour Pharaoh. Dieu. He was not a God for God. Non pour Dieu, pour Pharaon. He was God before Pharaoh. Il était chef He was ruler d'Israël, of Israel. mais il était Dieu But he was God pour Pharaon. for Pharaoh. C'est pourquoi il a bombardé. That is why Moses bombed. C'est Dieu qui a fabriqué le sang que vous avez là. It is God who created the blood you have. Puisque Dieu avait fait Moïse Dieu. Because God made Moses to be a God. Moïse aussi change l'eau du fleuve Nil en sang. Moses turned water in the river Nile to be blood. On va terminer par là. Let me end there. Dieu avait pris la poussière et il a fait votre corps. God made your body from the dust. Moïse aussi a pris la poussière qui sont devenues des cellules vivantes de boue. Moses also used dust in Egypt to create living molecules, lice. C'est extraordinaire. Extraordinary. Puisqu'un ange lui est apparu. All this because an angel appeared to him. Prenez ce message au sérieux. May you receive this message seriously. Ça va changer votre cours de l'histoire. It will change your story from now. Vous allez voir ce que vous n'avez pas encore vu. You will see what you were not seeing. Amen. Ils sont nombreux. The angels are too many. Que je vous dise une chose. Can I add one more thing, please? Il y a combien de Michael dans le ciel? How many archangel Michaels are there in heaven? Please answer. Tout le monde a échoué ici. So everyone has felt this question. Il y a combien de Michael dans le ciel? How many archangel Michaels are there in heaven? Pastor Emmanuel says one. Zéro, pasteur. The pastor failed. Merci. C'est Gabriel qui dit, It is Gabriel who says it in Daniel 12. Michael, He says, the archangel l'un Michael. des principaux chefs. Il One- n'est pas le seul. In Daniel 12, he says, Michael, one of the chief angels, one of the chief. It's not the only one of the many. Il y a plusieurs Michael. Pourquoi vous avez peur? There are many archangel Michaels in heaven. Chassez Why are you afraid? de Cape Cast Town. out Satan from Cape Town. Hey, hey. Come on. Yeah. Guerre, Michael et ses There was anges war combattirent. in heaven. Michael and his angels fought. Les serpents étaient précipités par And Michael. the serpent was cast down by the archangel Michael. Yeah. Come on. Il y a beaucoup de Michael. There are many archangel Michaels. Come on. Yeah. Yes. It's in the C'est la Bible. Bible qui It's dit. the Bible. Daniel 12. L'un des principaux One chefs. of the prince chiefs. Yeah, Daniel 10. Yeah. One of the chief princes. Yes. Yeah. One of them. Give me one. Ça fait évoluer votre école biblique. I am increasing to your Bible school. Say amen. I'm increasing.
Come on. Your Bible school is increasing. Come on. Wonderful. Masters. Hallelujah. Can we give God praise? Hallelujah.